ñawrinchik Dios ninchikpaq palabranta chayqa sapa paqarin astawan nuqanchik wiñanchik astawan yachanchik. Sumaq kusisqa tarikunin uqtawan kankunaman chamuspa sapa paqarin hina. Kunan ñawirisunchis kay hebreo suqta nisqapi maychus tarikun lak'isqapi, tawapi y phisqapi ima anata niwanchik. Chaywanpis Diosta riqsinakuqpaq kutita chiqam k'anchayta hap'inkuñaqa kankuman. Diospaq sumaq qusqan hina hap'ikunaña Santo Espirituwanpis kuskachakusqaña kankuman. Diospaq nisqanta k'acha kasanta wiñay kawsayman wahyasqantapis yachakuymanña. Anata niwanchis kay hebreo nisqanpi. Jesus ninchik wahyakuwanchik qayna chaymanta parlasharanchik. Pay wahyawanchik payman sinanchikpaq. Sapa paqarin nuqanchik anata sinanchik payman mana ñawpaq kawsayninchikman kutiyta. Ni hayk'aq kutinanchik tiyan qhipaman ñawpaqman purinanchik tiyan. Naqha nisharqani sapa paqarin ñawirinki chayqa astawan yachanki. Y kunanqa niyki munasqa hermana, Jesus ninchik apawaymunanchik kawsayman. Enemigo kay diablo nisqa payta apawaymunanchik wañuyman. Sapa nuqanchik yachanchik maymanchus riyta munanchik, hanan pachamanchus o kay enemigo diablo nisqawanchus qhipakuy munanchik. Munasqa hermana, ama ñawpaqman ñawpaq kawsayninkiman kutiychu. Zeymosoq kawsayninkiman Jesus ninchik k'aspi cruzpi wañurqa chayrayku nuqanchik kay musuq kawsayta tarinchik paywan. Kay cruz rayku nuqanchik kaypi kawsashanchik. Qasillamanta mana nima ruwaspa Jesus ninchik munakuyninwan wañurqa nuqanchikmanta. Munasqa hermana, ama qhipaman kutiychu. Ñawpaqman taskiri, ñawpaqman riy. Chantataq chaypi tarinki imatachus Jesus ninchik qanmanta munan. Ayaka makachu.